A mi opet odlazimo do naše Hane Tabaković uživo u centar grada. Ona je u društvu s Riječaninom Vitomirom Maričićem, našim najboljim roniocem na dah, koji je između ostaloga i plućni rehabilitator. Puno je toga čime se Vitomir bavi, a brine se i za okoliš. Čak je i ambasador kampanje o kojoj ćemo upravo više doznati. Hana, još jednom dobro jutro. Sandra, dobro jutro. Daniel, molim te, prestani me razvoditi. Imam još jedno prezime. Oprosti, Hana. Ali nema veze, vratimo se mom gostu. Sa mnom to sve okej. Vitomir Maričić, kako ste sami rekli, dobro jutro. Dobro jutro. Vi ste baš obučeni ovako kao da ste i došli iz Rijeke, kako je moj kolega najavio, sportski, kod vas je već proljeće. Ja u kaputu, vi kratke hlače, kratka majica. Pa je, kod nas je poprilično proljeće, da. Idemo mi malo na kampanju. S čim se vi to točno bavite, osim što ronite na dah? Saznala sam da može čovjek, ako je minutaža u pitanju, 9 minuta biti ispod vode. Pa kako? Pa koji svaki drugi sport, malo vježbe, malo treninga, malo nekog valjda talenta i uspije se, nije to tako nedostižno. Ljudi prvi dan kad počnu vježba drže po 2-3 minute, tako da nije tako strašno. Međutim, što se tiče ove kampanje koju trenutno promoviram, dakle radi se o Shark Finning inicijativi, a to je kampanja koja pokušava zabraniti rezanje peraja morskim psima i trgovinu njima na području Europske unije. Shark Finning je glavni razlog izlova morskih pasa i od toga strada oko 100 milijuna morskih pasa godišnje, što je ogroman udar ne samo na populaciju morskih pasa koja će izumrijeti, nego posljedično kada oni izumru, to je ogroman udar i na cijeli morski ekosustav, dakle to direktno vodi o tome da nam more ostane samo pustoško. Dok se ljudi bave pandemijom, lockdown i moram priznati prekrasnim ukrašavanjem Zrinjevca povodom Uskrsa, vi ronite i borite se za prava morskih pasa. Vrlo pohvalno da ste malo skrenuli tematiku s ove svjetske pandemije, svjetskog problema na morske pse u moru. Da, pa ako uzmemo u obzir da u trenutku kada ostanemo bez života u moru, ostaćemo i bez miješanja svih mogućih algi i planktona koji proizvode ogromnu količinu kisika, dakle većina kisika, ne znam sad da se radi 70, 80, 90% na zemlji. S druge strane, oni isto tako skladište većinu CO2 i vuku na dno oceana. Ako nema morskih životinja, posljedično neće biti ni tih algi, neće se miješati, neće biti moguć taj proces. Dakle, nema ni nas, vrlo kratko rečeno. I to ne govorimo o nekoj perspektivi, možda nekad. Studije su to potvrdile i brojke kakve sad idu, već od 10 godina mogli bi imati more bez morskih pasa, a onda dalje kreću stepenicama dalje i svi ostali. Sad zamisli, ti plivaš u moru i pripremaš se da malo opustiš se i naletiš na morskog psa. Misliš li da bi on tebi rekao, evo hvala ti što se ti brineš za mene i moj rep, ili bi te možda malo gricnuo? Pa da me gricne je užasno mala vjerojatnost, ali veća vjerojatnost da će nas pokositi sad ovi koji uređuju Zrinjevac. To nema šanse, vjeruj me. Morski psi vas isto jako dobro vide i obično nas se boje. Tako da bio sam u situaciji da sam bio blizu njih i to stvarno dešava se, naravno, ali dešava se teškom greškom. Jako puno više ljudi strada od slonova, nilskih konja, tako nekih životinja, jer jednostavno dešava se. Ljudi stradaju jedni od drugih, pa niko ne radi baš drama oko toga. Kakvi su ti planovi za dalje? Kud iz Zagreba ideš? Pa iz Zagreba se vraćam natrag u Rijeku, a planovi su da pokušam pogurati tu inicijativu i da nekako, dakle da bi inicijativa uspjela treba nam 1 milion potpisa, ali treba nam i 8 zemalja članica koje je prešlo prag. Ja bi bio izuzetno ponosan kad bi Hrvatska prešla prag, a da bi se to dogodilo treba nam 8.000 potpisa. Vrlo je jednostavna stvar, samo što se radi o službenom europskom potpisu, dakle treba staviti OIB, shark-finning.eu je stranica gdje bilo ko može otići, staviti svoje ime, prezime, potpis i reći da ne podržava tu barbarsku praksu. Stvarno se radi o barbarskoj praksi gdje se morske pse izvlači van, živima se režu peraji, bacaju se natrag, oni se tamo utope i umru. I to je to. Dakle, vrlo je kratko i jasno i svi mogu pomoći i dati svoj neki doprinos. Hvala ti puno, a vi ste čuli. Znači, dajte potpis, moramo skupiti 8.000 potpisa, to je 3.000 potpisa više nego što trebaju skupiti ovih 15 ljudi koji se kandidiralo za čelnu poziciju u gradu, a ako mogu oni, onda može ova jedna prekrasna inicijativa i pomozimo repićima morskih pasa. Vraćamo se vama. Pasa onda lijepo ovo ljeto. Na Zrinjevcu. Na Zrinjevcu pogotovo, da, i vidimo se nekom drugom prilikom.